Nimbador syumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay anak bayang sa mo ilokatigin, ha? Muchacha! Senyorita, pasensya kayon. Nagapuak pa'y namin ni Jelikudan. Saan ka nga, Grason? Tikit ti ibagam. Talaga nga ingagaram ti saan anang ilukat at dagos itigay. Itay nakitam asyak ti simangkat. Sana kasta, senyorita. Sana pod no dayta. Di ka na, Grason ko naklangarudan! Senyorita, apoy ang kinabildak mo din. Saan laaday tatirumbangkan ko? Di ko siya ni Albert. Anya di mapaspasamak dito eh. Laika. Albert, si Kagayam. Ang sarsarita kami kinilay Sana ka. si tati kasarsaritak, Misty. Laika. Anya ti napasamak. Apay nga paprosam ti pingping mo. Awan, senyorito. Nangag mo, timbaga di babaon ninyo, Albert, ha? Pumanaw kan, Misty. Anya? Papanawan Pumanaw na kan, ako? kunakmat. Amok nga dati madingin naramit mo. Mabutang nang agsaon nilay ka. Isa pumanaw kalangan. Sakbay ang makaisawang akpa iti pakasairan direct na. Laika, nakitak no anya tinapasamak. Nanasimak. Nagawan kit din aba inday jay amiste. Awan ti karbangan na amang kabil kan ka. Baybay anyo latan, nana. Diyak kahit adamakal ti parikot. Amang ano niya pa'y ti mapasamak na maamon na senyora da ito eh. Laika, balasang ko. Sana bale? Saan mo ito na nasakit ti pingping ko at tinungpana? Anyan. Apay adagitikas ken ka anapakong babati kanayon apakapasamakan ti kastoy. Apay adagitikas ken ka nga awan ba't basol na. Diyak mo, nana. Diyak mo. Di ayot ababaon. Nadnadlaw nga insakit ni Albert day di amot. Tsa-tsa. Anya ti kayang asawan ti kasjay apan ang sakit ni Albert iti babaonan na. Saan man akas di asigod ni Albert? Imposible mat nga agayat ni Albert kan kuana. Imposible. Jakpat yan dayta. Amok ni Albert. Din tumat nagtirik na itikas iti dayjay ababay. Babaunan lang dayjay. Imposible akayatan ni Albert dayjay. Nung apay ngay nga insakit na itikas taonay. Anya ti kayat asawan ti kasjay nga inaramid ni Albert. Just kick it din! Saan amamalin? Saan apulos? Salbag kayo kitdi! Dong pa rin yung tilugan ko ano kayat nyo! Saan dak abus-businahan? Just kick kayo! Kumusta nga roda ni Laika, Nana Simang? Napan ijay silid mi, Albert. Anya nga min ayati ginagara ni Senyorita Misty ditoy, barok. Diyak ka mo, Nana. Diyak kong sinaludsod pa eh. Basta pinapanaw ko ni Tay. Aniyan? Diyak nakita, noon niya talaga tinapasama. Basta itay simang putak. Sa bali tinadlaw ko adjar ni Misty. Ay na, Albert. Tinungpa ni Senyorita Misty nilay ka.
Anya? Ngam apay? Anya ti makagapo? Dahita ti jak amo, senyorito. Basta nakitak a kinabil na nilay ka. Ni Amado. Hello, Panyero. Naipapasyo ka din, ti kadayo di ta resort? Buen Panyero, kat maragragsakan na una ini karidad. Masaya, Panyero. Ket kumusta ti resort? Mayat Panyero, nabilin kumatan dagiti talkanta ditoy. Kasano nga rudan? Agawid kayon? Amumatan. Delikado ti agbiyahe ti rabi. Saan yung amo no niya ti mapasama kiti dalan? Uno saan? Amangan no madadalan kayo ti biyahe. Narigatan. Buwan nga rod, nga agsubli kaming tumanan ditoy, Panyero. Anytime, Panyero. Agsosyo tayo ti dayta resort. Iso ako kwayo mat daytan. Kat mabalin nga agsubli kayo dita iti anyaman nga oras akayat yo. Kasano ako nam adi mo nasurutan? Pasensya kayo, Don Fausto. Sana bali tawada, kapno maamak no sa dino tayan na. Sigurado ang mamasarakam ni Misty. Ang mga doon niya kit di mati masumsumok ng aramiden. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak iti anak ko. Matungpal, sir. Pakamuan na kadagos. Tumamuam no niya tinapasamak ang Juana. Nalawag ka di. Matungpal, sir. Basta pa nga ron. Bye. Bye. Anya nga taayang agpaiso ti mapaspasamak iti anak ko. Sa dino tinapanan na. Apay akilat at imanaw iti opisina na. Sa dino nga iti tinurturongan. Ada ka mo't gaya man dito, Misty. Di man timbagakan ka. Asikapay lang ang timaka mo dito opisina. Ada lang amin tinapansin. Shut up! Sinalungasing mo timbilin ko ken ka. Ma'am Misty. No maminsan. No anya timbaga. Isot niya ramitan. Naawatan, Dan. Matungpal, Ma'am Misty. Da kayo! Anya tikit kitaan nyo? Dagiti trabaho yun, ti asikaswan nyo. Katandaanan nyo, ha? Ti asino man kada kayo amang salungasing iti uray anya nga ibilin ko. Madaksan! Naawatan nyo? Yes, ma'am. Nasayaap! Ala, ang trabaho kayon! Ado dagiti banag anasken nga asikaswan kadagiti negosyo ang nagsuswanta, Panyero. Di ka mabali na baybayan ang mga asikaso kadagita. Maawatan ka, Panyero. Kat hindi ka rin, ha? Nakaturog bayat ti panagbiyahe mi. Nabannog lakid di iti kadami di resort. Kasta ka din. Bala, bayam nga rin na maturog, Panyero. Panyero, ti may papan ititulagan ta. Papayagan lahat ang nadakamat mo, ti may papan, hindi na ita. Pampanunutag ada kami ti may babain, no saan ang matungpal dayjay. Nang runa kat lalaki ti anak mi. Panyero Amado. Patid dugam kumapay ti pasensyam, Panyero. Talaga kayat ko ang matungpal dayjay atulagan. Iti kasta, saan kami ang maibabain kan ka? Napainanak iti Husto, Sir Fausto. Kanya lalaki din na yan. Di mong sintiran tinaramit ka anak ko. At nakarmulan na. Gabota isutiaw mo. Sir? Ipagpagapumlapuman, iti kinasingad yung adwa. Ganmay sa. Ito lang matanapasamak tigas dyan. Saan ka di? Podno dayta, sir. Ngam nakaro ti pan makaibabain ko. Nuda kami la kumaadwa. Maklon ko. Ngam nakasango amin dagiti kakadwak iti trabaho.
Anya kalakit din na yan. Lipatan lang ang tinakasama. Ulit among ni Misty. Kat adakarbangan na makarami di anyaman na kayat na. Sir? Alan, taado pa tinaskan nga ramida. Agyaman na kiti panangyawag mo kanya kiti kaandan ni Misty din opisina. Bye! Anyan. Sa bagay, adamit punto ni Don Fausto. Ni Misty ti amok dito'y opisina. Ngam no di na ko mabilbilinan ni Don Fausto. Diyak ko mamit rimwar anang sapol ka ni Misty. Di na ko maimbabain dito'y opisina. Saanin arimwar ni Senyorito. No bigat la kanon ang mapanitidad dumapay ang negosyo da. Nana si Mang. Di na kayat ang maulit tinapasamak. Amangan kanungamin no agsubli ni Senyorita Misty. Nana, mabalin ka di. No umay tumanan ni Senyorita Misty. Da kayo lat ako man ti mga sikaso kan kuana. Puray di mo kiddawan. Talaga akas tati aramidag balasang ko. Jakmet kayat akabilan na kamananday jay. Awan ti karbangan na amang kabil kan ka. Nana si Mang. Amom balasang ko. No saan laan nasingad ka na senyora day jay. Jakmet kat asikaswan. Napiapay jay amana tamakunak anasingpet. Angam ni Senyorita Misty. Ay na, sigudan anagalas ti ugali na. Iso ajak la kayat dayjay. Ang nasken ngamin nga asikaswag no adda ditoy. Tapno saan dak akaungat da senyora. Umunyan! Mabalin ka dito sumrek, Ma'am Misty. Ala, umay ka. Anya ti masakol mo, Dan? Agkidawak iti pamakawan, Ma'am Misty. Kinapudno na. Nagdanda nagakin ka itay rimwar ka. Nakita ngamin asabali ti jar mo. Iso ngayon kagumaan ka asinurot. Ngam di ka nasurutan. Pakawanan na ko ma. Dan? Diyak ngamin kaya't nga dadakis ang mapasamakin ka. Nagdanaga ka. Iso ajak tinongpal ti bilin mo. Asya akong ti makaam mo iti opisina. Tati importante kanyak. Masalakniban ka no bilang laeng. Iso asapay la kuma. Tama pakawanak. Day talaeng. Magustok daytoy ang mapaspasamak. Agasam? Uray no kasyay tinaramid ko kinidan. Madlaw na ti kinapudno na kanya. Kaya't asawan dayta. Uray anya ti paaramid ko kankwana. Sigurado atong palan na. Banag ang magusto klaonay. Senyor, kumusta ti biyahe yo? Makapabannog, ngam ayos lang si Mang. Da kayo ditoy, kumusta kayo, itikawan mi? Mayat-mat, senyor. Adamat ng tilugan ni Albert ti garahe. Itay pa'y lasimbang pet, senyor. Rumwar ko maitay. Ang kinunana, ano bigat laengen. Nalabit anabannog ti anak ko. Narigat mo't ngamin tagas si kaso iti negosyo. Pudno dahita, senyor. Alatay nakpayagsukat. Mangisagana kan iti makan, tama nga numabisinan ni Caridad. Siya kung ti mangidalimanag kadagiti nanganan, Nana si Mang. Tulungan kan.
Saan mo't ang nadagsen at trabaho daytoy? Nana, kabailakon daytoy. Naala. Sika nga rod ti makaam mo. Wan nana, nalakalaangan daytoy. Talaga nagagat ka. Awan apulos ti makunakkan ka. Ganda ni awan pa yung ti aramidak di ti balay. Sikamot amin ang ti mga aramid. Amom, masiguradok ano makaadal kan. Adayo ti magteng mo, balasang ko. Nga ta, nana si Mang? Masiguradok day tabalasang ko. Talaga ngamin ana idumduma ti kinagagat mo. Kan saan ka amabutang amang sarangat iti anyaman adumtengkan ka. Napatagsakit diti ibagam kanyak, iho. Talaga, Mama. Amok nga dan karbangak nga desisyon. Ngam kasina. Kaya't ko ayaw man kan katiplano. Anya nga minday ta, anak ko. Sapay la ko matadi kagungot, Mama. Sapay la ko matamaawatan da. Ibagamon no anya day ta, iho. Mama. Kaya't papagadalan ni Laika. Anya? Iti sumagmamano na tawa na kaadana dito eh. Napanatnikan tayo ito kinasimpad kan kinagagat na. Kaya't ko asubadan na ita, babayin iti pa ng paadal ko kan kuana. Albert, iho. Amom ka diti aramidam. Susweldoan tayo mat nilay ka. Saanin arong mga subadam ti panagpaay na kada tayo? Mama, planok ti mangitak dari ti foundation ko. Tulungak dagiti sana nakabailan ti agadal. At makita ka kasta nilay ka. Iso kayat ko nga iso ti umunang scholar ko. Anya? Ngama, Albert, iho. Kas na kunakon, Mama. Addan karbangak nga desisyon. Kat sapay la ko matamaawatan nyo ti kayat ko ang mapasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta tinagmalam mo di opisina, iha? No iti opisina, papa. Awan ki palikot. Anyat kayat mo asawan? Di mon amuan, papa. Namin, diyak matan kayak alagipan. Iha, kasano ang matulungan ka? No kastamat nga gilimad ka kanya. Papa, di nagpagdanagan. Di kagdanag. Tanidyakon kabailan ti amin. Sikamat laang ti umuna apagkamanga. Ang maliklikan ti anyaman na mapasama. No itapay lang kat ibagamon kanya ti amin. Papa, mapukaw ti trill na ibagakkan kaitan. Anya ti kayat mo asawan? Basta baybay anak laang, papa. Siyak ti makamo. Kat ikarikan ka. Kukwak ti maudi apaggaan. Napintas ti plano na. Lusak lamay sa awan ti parikot iti inyuman na ganag. Agbalin pa'y apuunan tayo ti patakder na foundation. Tapno ad-ado ti agtalek kada tayo. Amado, Awan ti makita kadakas iti dayta, karidad. no kasta, o manugot ka? Wen, awan ti parikot kanya. Apay ang nagsanay kay tinaunag? Adda ka di parikot? Kaya't nangamin, at ibabaunan tayo ti kaunaan, ang matulungan na nga agatan. Ha? Bilibak matiti kinasirib ni Albert. Anya ti kayat mo asawan? Kada kami ang negosyante, adda pagsasaumi. No kayat mo arumang ay tinigosyom, agpamarang ka anasayaan. Umuna at tulungam dagiti adda iti aglawlaw mo. Ta sigurado, ado ti agtalagkan ka. Ha? Iso abilibak iti anak ta, karidad. Nasirib ni Albert. Katam mo, agbaligi dagiti negosyo tayo ngay matunan na.
Ngamin, amuna ti aramidan na. Aging ga ita. Jak pa'y lamalipatan tinapasamak iti opisina. Nabayagan nga gamam mo kami kan ni Misty. Ngam itaylaan nga inaramid na kanyak ti kasjay. Inaramid ko ti amin para kan ni Misty. Para kadakwada iti amana. Katyak umanugot, akas jay latan ti mapasamak. Ngam anusak ti amin. Tauray balibaliktad ti lubong. Agdadata nga utang ko kadakwada nga agama. Ti amin nga adda kanyak ita. Ay, mapalabas ko ti kasjay ang napasamak. Ngam siguradwag, asaanin ang maulit. Kabisado kayon, senyora, no kasta ti dyaryo. Amok nga adda tinaunag apang panunutan nyo. Simang, amangan no adda maitulong ko, senyora. Ibagayo laang. Jak amo no matulungan nakita, Simang. Senyora, adda pang panunutan. Ngam jak amo no anya tirumbang nga aramidak. Ha? Panagkunak kat talaga saan pa'y arumbang ang makibiyangak, senyora. Simang, angam di kay agdanag. Adda aklaang ditoy. No bilang kasapulan nyo ti kasarsarita. Adda aklaang ditoy, senyora. Good morning, Ma'am Misty. Good morning, Dan. Addan iti table mo dagiti nasken a permaam, ma'am. Amin dagiti. Dan, agsarita tayo ti opisina. Panagkunak. Husto ti inaramid ko. Nagpamarangak ka sa anak nga apektado. Iti napasamak iti kalman. Suroto ko ni Misty dita opisina na. I'm sorry, Dan. Ma'am Misty? Please, Dan. Stop calling me Ma'am. Ha? No anyaman tinaaramid ko, pasensya ka na. Napudot lang amin ti ulo. Saan ko mamat aday jay ti makadadaal iti siningad ka. Anya, Dan. Anya ti kayat mga aramida. Tapno agsubli ti sigod as siningad ka. Tapno di na kun awagan iti Ma'am. Awan ti rumbang aramidang, Misty. Kasta, Pasensya kan idikan man, ha? Lipato mo dayay. Ngamin, jakon malagip apulos. Basta, ulitak ti agkid daw iti pasensya, Dan. Saanan ang maulit day tiyan? Nana si Ma'am, amang ano dapat nalipatan nga ilista? Amang ano siya ti maungtan no ada saan ko amagatang? Laika, di ka agdanag. Nailistak aminan amasapul tayo. Nailistak aminan anaskan agatangam. Nasayat no kasta, Nana. Mapanak nga rudan. Amang ano ado ti tao iji tiyandaan, mabayagana. Jakayat nga dama ko na kanyak da senyora. Di ka agganap. Tadwata amapan ija tiyandaan. Ha? Sumurot kayo, Nana si Mang? Katuan, balasan ko. Ay, oray no saanan. Kabaalakon. Ay, kuyugan kan. Tane, ado tinaskan agatangam. Di kan agkad-kad. Sigurado ka kadi itinay tangay bagang panyak, Dan? Wan, sir? Nasayat nga rod no kasta. Jak ngamin kayat nga datisan ang nasayat ang mapasamak iti anak ko. Imbagak matang kada kayo, sir. Siguraduag asaan aman ano ni Misty. Nasayat no kasta, Dan. Sige, sir.
Amangan no masiputan na nga da kasarsaritak iti cellphone. Amangan no agatap. Alang nga Rodan. Bye, sir. Bye. Natulnog ni Dan. Ket magustuak dagiti aramiden na. Nakasara ka iti mapagtalkak at tao amang kita iti anak ko. Amom karidad, adda madmadlaw ko ken ka. Amado, Apay akasta ka. Di mo ko na may papanpay lang dayta itinakunam kanya a plano ni Albert. kasla ngamin sa bali, ti agparparik na kanya. Karidad, idi, no adda tubngarak nga ramidan ni Albert, kagura na. Umdas la a pagsubsubangan ta. Ita ta umanugot ak iti plano na, kasla si kamat ti aburido. Anya nga minaya ti pagdandanagam launay. Awan. Awan mo't kiti. Pasensya kan, amado. Ti makunag, bayan ta ni Albert no kasano a dumiskarte. Barang babagan iti kasta nga aramidan na, ket nalaklakan ton a mapaanugot ta, tapno tong palan na titulagan mi kini Fausto. Kamin. Naimbag na oras mo, Albert. Natar aramidam dito yung Misty. Di mo kunaan ang maipalit ti umay dito opisina. Misty, daretsahan ka. Jack magustuhan ti inaramid mo balay. Jack magustuhan ti inaramid mo kanilay ka. Isakit man sakit giday jay amot tiyatya. Awan ti dakas nga aramidan kan kanilay ka. Saan narumbang ti kasdyang inaramid mo? Awan ti karbangam amang pasakit kan kuwan. Very well said. Una yan, Albert. Nag-chip ka matstan. Stop it! No awan ti nasayat nga agahon iti bibig mo. Pumanaw ka. Kasta itang titrato. Leave! Now! Okay. Namday to'y titandaan ng Albert. Saan akas itiday chay amutsatsa lang ti makagapo. Tapno tratuan nak iti kastoy. Diyak umanugot. Come on, Amado. Sungbatam ko man ti cellphone mo. Panyero! Oh, Panyero! Agyaman na sinong batam ti awag ko. Pasensya ka no medyo napayag sa ko sinumbatan. At ang amin na sa sikaswek. Panyero, gumabalin agsarak ta ko ma. Ada na patagapagsaritaan ta. Tay talagayam. Sa dino? Iti sigod. Agturong ako ni Jai, kalpasan ti panagsarita ta. Mabalin ka di ako yung ganak no madamdama, Dan? Sa dino, Misty. Kaya't ko ti agpalabas iti oras. Kaya't ko ti agrelax. Sana bali, tawan mat opisina inton bigat. Day talaga yan. Awan ti parikot. Amom, nadlaw ko nagbaliw ti mo itay nagsubli ka dito'y office. Sa dino tinapanam. Anyat na pasama. Please, Dan. Saan ta na pagsaritaan no sa dino tinapanak? Mabalin ka di. Okay, no isuti ko nam. Kasanong harod? Orayan nak no madamdama, ha? When Misty, awan ti parikot. Ay na. Ay, nabanugak Kung naktumot namin kan ka, nana si Mang. Natangkan mo't namin ti ulong. Simurot ka pailaan. Ay na, no jak si Murot. Di nakakaasi ka kuman. Nagasim nga'y tanagado ti ginatang ta. Ngam, saan ka kumamat anabannog? Saan ka di, nana?
Ay nalay ka. Awan na yaman na daytoy. Inanaklabiit. Sige lang, nana. Taisimpa akong dagiti ginatang ta. Anda rin so aparikot iti maysa kadag iti negosyo ta panyero. Diyak ngamin masango tadas asikaswak. Kaya't kung handi nga yan ti anak ko. Numay pa pan iti parikot iti negosyo ta. Siya kung ti makamo. Ngem mabalin ka diya maamuan, no anya ti mapaspasamak kini Misty. Panagkunak kat adamang burburibor iti anak ko. Adda parikot na. Anya? Apay, panyero. Di na kaya't ngay baga kanyak panyero. Kat dahita ti pagdanagak. Panyero. Amumat no kasano ti panangipatag ko iti anak ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ko ana. Amok dayta, panyero. Nga mawan mo't siguro ti daka sa mapagteng na. Sapay lakuma. Tano dadaka sa mapasamakan ko ana. Diyak amo noon niya ti aramidak. Panyero, adak lang ditoy. Amom dayta. Kasapulan ka para iti negosyo ta. Sikan ti makamo iti rimso aparikot. Agtalakakan ka, panyero. Nasaya at mo na iringpas mo kaya mo dagiti trabahom, Laika. Ada ka di pangibaunan nyo kanya, senyora? Awan mo't kiti. Senyora? Kaya't kalaang ang makasaritak itinalapat. Ha? Ada ka di na aramid ko ada yung nagustuhan? Senyora Caridad? Anya iti panakunang. Senyora? Nadlaw ko kat nasingad kan ka ti anak ko. Ha? Agmaymaysa nga anak ko ni Albert. Amin akayat na? Nakasagana ak amang ipaay. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Nakasagana ak ngagbalin alakpad iti kayat ni Albert. No Jack magustuhan. Senyora? Nakuna na kanyak a plano na kaapagadalan. Kas pagsubad na iti kinasingpat. Kan kinagagat mo ngagserserbi kada kami. Kaya't ko atandaan am daytoy nga ibagaklay ka. Di mo langan arapaapon nga ayatan na kati anak ko. Ngamin, saan to ang mapasamak dayta? Pulos! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa rino ti kaya't mapapananta, Misty? Iti sigod apapabananta. Naimbag ijay ta sigurado. Sampay anagulo. Talaga asaan anagulo ijay. Naulimag. Nangrunan wadda ka. Ngamin. Kukwayo da jay abar. Ne. Adda ka di parikot? Awan matkiti. Nabanugak lang ang iti opisina. Sa bagay. Talaga ang makabannog ti agtrabaho iti agmalam. Naku namon. Ngamsa na bale. Patyek ang mapunas ti bannog mo, Misty. Ngamin. Jack itulok ang maestres ka. Kapulaan iti makabannog at trabaho iti agmalam. Laika, balasan ko. Apay ka de, anyat mapaspasamak kan ka. Apay akas ti jar mo. Awan nana si ma'am. Sigurado ka? Uwan nana. Di na pagdanagan. Kabisado kan. Amok no adda parikot mo. Kat makitkitak ita. Adda mang burburibor kan ka. Apay ka de. Panagkunak. Nang ruginti ko na yung anaskan asaganaak. Ha? Anya ti kayat mo asawan?
Kinasarita nak ni senyora. Binalaagan na. Anya? Apay ka no? Basta, kinasarita nak, nana. Kat pangaasiyo. Di yun amon no anya tiimbaga na kanya. Parakan ka, Panyero. Agyaman ak, Panyero. Cheers! Cheers. Among Panyero. Adadag di ba nagarumbang ko maapribado lang. Gaputa kaya regan tanti agabsat. Agpadata makamo. Fausto? Jagayat agbalin anaulbod kan ka. Isong aklunag. Ada sakit tinakam ko iti anak mo. Gapo iti makikitap itaadjar ni Misty. Panyero. Agam sana kaya't asawan da ita, agapotad da sakit tinakam ko iti anak mo. Ket kagura kamatan, Panyero. Sana kakasta klase ti tao. Panyero. Noon niya man tinagkurangan, wano nagbasulan ti anak ko. Siya kung ti agkidkin daw iti pamakawan. Sapay lakuma, ta di mo guraan ti anak ko. Amogan, at dadagiti ba nag-asaan ko maarumbang na ibagakan ka? Ngam kaputan na singat ka kanya? Ibagak marot. Anya da ita, Misty? Masaksakit anak. Apay, Misty? Ni Albert. Ni Albert di makagapo. Anya? Day tatagpaisotan. Ngam sa anak apa-apa. Ipakita kin ni Albert anatip karak. Adi nakabailan nga atiwan ti panakapasakit ko. Misty? Ay ayatak ni Albert. Namjak amuno apay akala at anagbayo kanya. Inka rin na asakbay aping manawak iti pagiyan. Nga iti panagsublik kat ayatan naktulata. Ngam sa balitan ni Albert. Saanan nga iso day di Albert analaos ti panagayat na kanya. Amo ka diyo pa'y naamuan, mama. Iso ka saya ata na siyak ti mangibaga. Ti anya, iho? Amo ka na sayar tirik na ni Misty. Gapo ka dagiti imbaga kan kuana. Anya? Apay ngamin, iho. Anya ti makagapo. Anya dagiti imbagam kan kuana. Jack na gustuhan ti naramid na kanilay ka. Anya? Imay diti balay di kalman ni Misty. Kinabil na nilay ka, nga awan mo tirasan. Inaramid na ti kasta? Wan, mama. Kat itay. Napan di opisina ni Misty. Imbaga ka Jack na gustuhan ti inaramid na. Ngam sa balit sungbat na. Iso pinapanaw ko. Albert, iho? Kasayatan na siya kung ti pakaamuan niyo. Ngam ti maamuan niyo pa iti sa balit. Wano saan? Ang mga numaamuan niyo pa mismo ka ni Misty. Amok ngamin. Ano iso ti mangibaga kada kayo? Sa balinton ti bersyon na. Okay, kakadila. Di nagpakadanagan ta na bartakan, Panyero. Okay, kakadilaan, Panyero. Di nagpagdanagan, Panyero. Awan parikot kanya. Sa bagay, amo ka na iram kan. Kan may sa Santa Mata na pantay. Nakainom talag. Ganda itanap ti pudlo. Oh, Panyero. Last for the road. Cheers. Okay. For the road. Narigat nagbartak ta.
Amangan no madisgrasya tapay. Kasano nga rudan, panyero? Naskan nga gawitan. Naimbagkan ka, tawan ti agururay. Agam siya, adda ni karidad. Okay, panyero. Makamukan iti parikot iti negosyo ta. Takas iti nakunakon. Asikaswak laeng ti anak ko. Pagsaludsudan ka, Simang. Anya tinapasamak. Pudno ka diti imbaga kanyak ni Albert. Pudno, senyora. Nakitak atinong pa ni Senyorita Misty ni Laika. Anya. Ang mga damot rason. Imposible akabilin latan ni Misty ni Laika. Senyora, ipustak ti dayaw ko. Amok nga awan ti madi nga inaramid ni Laika. Naklaatak nga ron idinakitak a kinabil ni Senyorita Misty. Naimbag tasimbangpot ni Senyorito Albert. Kat iso tinangi kalilis kan ni Laika. Kasta ka di. Senyora, iti sumagmamanon atawan akaadan dito'y ni Laika. Patsak anapaliiw yung matan ti ugali na. Saan anairwam nga agaramid iti madi ni Laika? Kasaritak tupay. Jak kayat ti mamatilatan iti anyaman nga imbagayo kan ni Albert. Kasaritak tupay ni Laika. Kalpasan na, kasaritak tumat ni Misty. Manggungot di maipatpatangatang asamiwang. Ha? Dan? Misty, Dahita ko mati mga ni Albert. Na dahitay agkadwa kami. Misty, pangaasin. Nabartag kan. Gusto ko man. Kasayatan siguro na itulod kan. Saan pa Dan? Kaya't ko pa yagin mo. Kaya't ko't niya makalipat. Iso pangasim ko man. Hindi tayo tapay. Kaduan na kumapay. Ngamrabiin. Nabartag kan. Amangan mo madandanagan na ni Papa. Saan ka madanagan day kay? Misty, Basta di tayo tapay na. Mabait na nga. Tayo nakitik comfort room. Oray na. Saan tapay nga gawin dan? Anya. Madlaw ngay ayatan na ni Albert. Hanggang saan mo na ikaskaso ni Albert ni Misty? Gusto ni Misty. Napluan kay papananti may patpatangatang asami may. Siyak lakuman ni Albert. Tapno saan ang alumdaang ni Misty. Anya nga minti parikot na. Apay nga barbartag. Sir, kahit na lang tag-relax. Iso akin na duak. Makabanog mo talaga ti kanayon latan nga da iti trabaho. Dan, ipalagip ko timbagakan ka. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamak ka ni Misty. Ipasiguradok, sir. Sakbay nga dadakis ang mapasamakin ko na. Agdalan pa'y nga umuna iti rabaw ti bangkay ko. Ti asino man nga agpanggap iti dakis kin ko na. Anya. Diyak baybayan ni Ma'am Misty, sir. Nasayat dan. Sayang ti tangtangdan ko kan ka, no baybayan ti anak ko. Sir. Ala, alo ko yung mga agawid din. Ikagumaak, sir. Ngam diyak ipasigurado. Amo yung mat. Diyak mabalin akong traan ti kayat na. Basta ikagumam nga alo ko yan. Tani, rabi iuna yan. Lakasaganak asumango ka ni Senyora Caridad, Nana Simang. Laika, balasang ko. Awan ti basol ko. Isong awan ti rumbang apagbutngak, Nana. Hanggang agdadata nga uray bidot ni Senyorita Misty. Sigurado nga iso ti kanunungan ni Senyora.
Amok day tanana. Ngam uray pay. Saan dak mo't siguro aguraan na awan mo't basol ko. Saan ka di? Laika, Kun uray pay pagungtan nakto ni senyora. Agpa kong babaaklatan. Amok namin nga uray anya pay tiar aramida. Jak tumot la agbalin kan kuana. Parbangunan. Sakit na palalo ti Bartek ti anak ko. Kasjay ka di, ti awan parikot na, dan. Inaramid kun ti amin akabaulak, Sir Fausto. Ngam ko na akayat na lang ti agragsak. Ti agrelax. Aginjoy. Awan apulos ti imbaga na aparikot na, Sir. Oh, Jak met mamati nga awan parikot na. Ngam ore anya ti aramidag. Di na kayat nga ibaga. siyak ti madanagan iti kastoy ah. Di kay agdanag, Sir. Ure anya ti mapaspasamak. Jak baybayan ni Senyorita Misty. Pangasindan. Kit mo dadakas na mapasamak kan ko na. Sikat ti masalit kanya. Sir. Laglagi pa yung ano saan agapukan ko na. Awan ka ita iti pedestal nga ayan mo. Di kay agdanag, Sir Fausto. Jak tumalipatan dayta. Masapula masapak ang mapantiayan ti negosyo mi. Nas ka na masikasok ti rimso apari ko ti jay. Maurnos mo nga ta nga oray Sabado ita? Inawaga ko ni Dirabi dagiti masagnan. Ag-meeting kami ita. Di ka kadirumwar ita? Jak pay mo. Alang nga ruden. Inakon. Sige. Sige, amado. At dadagiti nasken nga si kasubag. Ngam nasken at imbangag ti amin. Narigatan. Amangan no kagura naktokit din ni Albert no agdarasoto sa... Nagsakit ti ulo, Papa. Kasanumot nga min iha. Nalaos ti partak mo. Parbangunan ita intulod na kanitan. Anya nga min ayati mapaspasamak kan ka. Nasobraan lang ang tinaginom, Papa. Nalabit ang mailiwak nga galiwak say. Iso ang nakaadok tinaginom. Sigurado ka? Uwan, Papa. Oh, diyo ko na ang adidak pa dyan, Papa. Agpaiso ti ibagbaga. Diyak mo. Sabali nga min tagparparik na kanya. Papa, awan ti parikot ko nakman. Oh. Please, padyan na ko ma. Sige, no isuti ko nam. Mamati ak, iha. Napatag sa akin dito gagaram kanya. Tasyak pa yun na mismo ti sinarong karam dito balaydan. Albert, sapay ako mata sa anak-anak ka istorbo. Saan? Awan mo ti sarot kita iti opisina. Una yung data sinain mo. Ada ka di parikot? Albert, jak amo no rumbang ang makibiyangak iti daytoy abanag. Ngam ure anya ti aramidag. Apektado ak ngamin. Di ka maawatan dan. Anya ti kahit mo asawan. Anya ka di talaga ti gagaram kanya. Anya nga apektado ka nga ibagbagam. Apektado ak iti mapaspasamak ken ni Misty. Dan. Anya ti kahit mo asawan. Agayam ta, Albert. Ngamjak kanunungan ti aramidam ken ni Misty. Saan kong aramidan ti kasjay? Nawan ti madi nga inaramid na. Dinamag mo ka din kinkuana. No apay nakaungat ha. No apay pinapanaw ko dito balay. Kan oray di opisina. Albert? At da inaramid na adyak kayat. Day ta ti makagapo. No apay nakaungat ha. Masaksakitan ni Misty, gapukin ka. Kat masaksakitan ak met amakakit-kita ken kwa na akas jay. Gapot agayatak ken ni Misty.
Dan, Uwan, Albert. Gusto tinangag mo. Agayatak ken ni Misty. Ket apiktado ak iti makitkitak ken kwa na ita. Asikati makagapo. Nalabit nga ibagam ama agak. Nalabit akatawa anak. Ngamday tate agpaiso. Jak nalapdan anak nagtirik na ken kwa na. lading itik na kasta ti marikerik na mita, Dan. Naturadak ang mga bagakin ka iti daytoy. Taagayam ta, Albert. Kat namnamaag adinak kundi na rin. Wenno kagura ko ma. Nagbalinak lang anapudno iti pagik. Nagbalinak lang anapudno kin ka. Maawatak, Dan. Katikag tanan. Awan ti negatibo amang nagmumanipot ka niya. Ngam, saan kumot na ugali agad ng tipada ka tao? Tandaan ang kumaday ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pimanawon ni Sir Dan. Napas na ti pa nagsarita da itay ka ni Albert. Apay nga ta. Laika, balasang ko. Nana si Mang? Itay payla apalpaliiwan ka. Nasiputak ana palalo ti panang paliiw mo kada Albert. Bayat nga agsarsarita da iti sangaili na. Nakita kami na napas na ti pa nagsarita da, Nana. Kas na, ada pinapatagumay abanag ang nagsaritaan da. Nasinged nga agayam da Sir Dan ken Sir Albert. Uwan, Nana. Damo ang nakitak ni Sir Dan iji ospital. Idi damo ang nagamam mo kami. Maragsakan ak nga rod. Ngamin, nagtalinaed ang nasinged da iti tunggal maysa. Nga uray nagtaod iti nakurapay a pamilya ni Sir Dan. Nana? Talaga ngamin asabalin ni Albert no makigayam. Talaga, anapudno. Apay adi matla sumbatan ni Nidan ti cellphone na. Itay pa'y lang ang agriring. Nahang-over kadimat akas kanyak. Nagbayag matan asong Hello, Misty. Dan, apay ang nagbayag ka ng sumbat iti awag ko. Pasensya kan, Misty. Ada ngamin ar-aramida kitay. Isojak na sumbatan adagos ti awag mo. Kumusta ka? Sigurado ang hangover ka. Ay nagsakit nga rod ti ulok. Parbangon ka nun ngayon tulad na ko na ni Papa. Kasano? Kat di mo matkat ti paanaway dirabi. Dan, ay niya timbagpagakan kay dirabi. Ha? Ibagam ko makanyak. Ay niya tinagsarsalitaan ta. Awan mo. May papan amin iti trabaho. Day ta lang. Di ka mamati? Diyak lang amin malagip. Iso nga ang salsalutsudak ken ka. Kinaputno na nano si Mang. Talaga na patagti ginagara dito ni Dan. Apay Albert, adda parikot jay gayam mo? No para kanya. Saan ko makuna parikot day jay? Ken awan mo ti rason, tapno pagparikotan na. Anya, sikat ti parikot jay gayam mo. Medyo komplikado, nana si Mang. Jack may lawlawagan na yung bagkan ka. Barok. Sapay lang ko ma, tamawatam. Di kagdanag, maawatak. Apay kit din asaan. Aywan gayam, nasa pamatarimwar ni Papam. Basta ka di. Napanan na ka no. Sabado ita. Jack ammo barok. Ammo meten no kakasta abanag. Sa anak ngagdamdamag, tadyak kayat nga adda ti makunada kanya.
Kasayaatan ti inaramid ko. Inlipak ko ni Miss Titipod no. Di akon imbagakin ko ana ti amin. Ana ibaga na kanyak idirabi idi na bartag. Talaga gayam ana laos ti bartag na. Tadinan malagip dagiti nagsaritaan mi. Pabor kanyak dajay. Tanaamwak no anya ti marikrik nana. Ngam na sakit mo't nga klonak. Ani Albert lat tagayam tay ayatan na. Kunak lang no maibaw ingan kanyak tarik nana. Ngamin. Nakaragragsak mo't no ta kami tagkuy-kuyog. Ngam sa balil at tagayam ti ipit-pitik ti puso na. Nilat tagayam Albert ti linaon ti parokong na. Di nalat ta nalipatan ti panagayat na itigayam ko. Ngam sa anak apapiktar. Nang ro nakit nakasarita ko na Albert. Mamati ak. Asaan nga ibaga ni Albert ken ni Misty ti nagsaritaan mi. Iso nga awan ti rumbang apagdanagak. Ti kapat ganita. Ket agpamarangak latta nga awan ti amok. Ikagumaak nga ramidan ti amin. Tapno maibaw ing kanyak tirik na ni Misty. Nasayaat ta naranaak asaan ka ama kumikom kadagiti trabahom diti balay. Laika. Senyora, Kasla nakasagana ka nakasaritak. ha? Anya ti kaya tiyo asawan, senyora? Kasla sinaganaam da ito'y panagsarita ta. Apay, adam mom, abasol mo? Awan, senyora. Awan ti amok abasol ko. Para makita, Laika. Maamuak matlaang no agsasaok ka, iti agpaiso. Nakasarita kong dagiti masaknan, Panyero. Napagsasaritaan mintiramot ti parikot. Nasayaat no kasta, Panyero. Ket, masolusyonan ka di. Panyero, amin na banag, masolusyonan. At ang dagitin singasing dagiti masaknan a solusyon, tapno saan na dumakal ti parikot. Adalak langan, ket kita ek lumabalin nga aplikar wano saan. Agyaman akan ka, Panyero. Uray no saan kumarumbang agtrab-trabaho ka ita. Inasikasum lata ti amin. Negosyo ti pagsarsaritaan dito, Panyero. Sana mabalin nga itantan ti anyaman na mabalinan nga aramiden ita. Amang ano agbalaw ta ket dakkel gayam unayan ti parikot. Panyero. Kasayatan mo't laeng, abayat abasit pay lang ti parikot. Sulbaran na nadagos, tapno saanen nga agramarampay. Talaga sa bali ka, Panyero. Pili ba ka talaga kan ka? At dahita ka manan na Panyero Fausto. Pasablugan nakmanan ako na. Laika, madanaгаnak. Apay, nana? Kabisado ko ni Senyora Caridad. Nukas jay ti sa una, may sa ti kayat nga asawan. Di napatyan nga awan basol mo. Nana? Ay, amangan no anya ti aramiden na. Ti amkak, amangan no aglaga iti sarita ni Senyorita Misty. No bilang tagsarita da. Anya? Kat amkak apatyan ni Senyora ti anyaman nga ibaga ni Senyorita Misty. No mapasamak ti kasta, sigurado, sika ti agbanag akaasi, Laika. Tita Caridad, kabarbaruman da ito eh. Ita lang nga umawag kanyak ti ina ni Albert.
Sungbatak man lang. Hello, Tita Caridad? Misty, iha. Nakadisturbo ang kalikan ka. Of course not, Tita. Nakaawag kayo, Mat. Adda ka di parikot? Awan mo't kit di, iha. Kaya't ka lang kumaaba ka sa Rita, dumabalik. Apay kit dinasaan, Tita. Umayak itamat lang di tabalayo. Kwa, saan adito'y balay, iha? Ha? Apay, Tita. Maiparit ka din nga umayak di tabalayo? Saan? Saan, Misty? Iso na lang ang darumwarak matlaang ita. At na napatag apapanak. Iso ano mabalin, iti lang ng restaurant ipagsarakan ta. Iti sigod apag kitkitaan ta, Misty. Well, okay, Tita. Matungpal. Barok, jak kayat ti aglibakkan ka. Anya di kayo ti asawan, nana si Ma. Madandanagan hak. Amangan nuan niya ti mapasamak. Di kayo maawatan. Barok, apay ngamin nga imbagampay laang kan ni mamam. Ti may papan iti panangkabil ni Senyorita Misty kan nilay ka. Ni, awan mo ti dagas na iti inaramid ko, nana. Kasayatan kiti dejay. Tapno mismo na siya tinakaamuan ni Mama. Tano ni Misty tinangipulong kan kuana. Sigurado, sabalin tong ti version na. Albert, Lumadanagan kayo nga mga napapasulan ni Mama ni Laika. Siyak ti makamo. Diyak itulok anigit din ni Laika nga awan mo ti basol na tagbanag akaasi. Lupanunutan na naimbag, basit la parikot dyan na parnoy. Saan nga iso ti grabe? Simple lasol pa rin. Agawit ako. Sino nga taday ito yung nag-text? Ang mga importante ito yung text na. Ipaigit ko pala tilugan ko. Nimit gayam karidad. At da kano napataganapanan na. Nukas na nga ron. Awan ni Jay balay ni karidad. Jakpay lang nga ron agawid. Tinasayat, mapanaklangan iti ayan ni Fausto. Tapno may bagakon kan kuana, noon niya tinapagnunumuan mi, kadag iti kinasarita. Nakaamuan niyo iti dayta, Tita Caridad. Ni Albert mismo tinangibaga kanya. Shout ko lang dito ya. Iso akayat ka ama kasarita, tapno maamuak ti amin. Excuse me? Tano madugtala ka dayjay alay ka tinagbasol. Talaga? No, Tita. Saan? Saan mo apabasulin ni Laika? Ha? Kinapod na, Tita. Basol ko dayjay anapasama. Misty? Napudot ti ulong idi na panak ijay. Tadarim so aparikot iji opisina. Napagpapasak lang ti babaw ninyo. Iso akas jay tinapasamak. Jakpay ko mga rodan kaya't amakadanon kada kayo. Tatalagang mo't anak kababaing tinapasamak. Indanon matgayam ni Albert. Ha? I'm sorry iti day dyan napasamak, Tita. Please, sandak kumakagura. Pangasiyo. Ani, saan? Apay kumakagura ka ngay, Misty. Di kagdanag. Awan, ti anyaman na day chay anaaramit mo. Di yun ako maning bagbagakan ni Albert, Nana. Nakababain. Laika, nila ang Albert ti amok amangi sakitkan ka. No bilang tapagpupulutan na ka ni Senyora Caridad. Ha?
Awan ti sabali ang makaanawa ken kuana no bilang. Iso akasayaatanen anaamuan ni Albert ti amin. Maamakak lang amin. Amangan no kumaro ti parikot. Agtalag ka kanyak, Laika. Ti inaramid ko ti kapintasan a pamuspusan. Tapno mailiklik ka iti pakapasakitang. Diyak kayat asikakit din ti agbanag a nakakaasi. Iso nga agtalag ka kumakanya. Ang inaurnos mo tirim so aparikot. Saan nga ro dananas ka na pagsaritaan tapay, Panyero? Panyero? Urayan talangan ti positibo a resulta ti amin, Panyero. Tamok, baligi ti panangasikaso iti parikot. Si Kamet, natalag ka unay kanya. Rumbang lang. Nabayagtan nga gamam. Lumay papan iti negosyo. Sana rumbang apagduaduan ka. Ha? Panyero, nabagas tin sawang mo. Anya ti kayat mo asawan? May salabanag ti pagduaduak ita, Panyero. Ha? Anya da ita? Ibagam ko makanya. May papan kadagiti anak ta. Ha? Agdwa-dwaak at talaga amatuloy pa ititulagan ta. Panyero. Amkag pa ikit di aday tati makagapo. No apay akanayon itangag bartak ni Misty. Panyero, saan mat siguro? Ang mga nadalang ti sabali ang pakaburiburan ni Misty. Day talangan ti pangag-agas ko iti danag ko, Panyero. Asapay lakuma, tamay papanlang iti trabaho. Wano iti sabali abanag ti pagkaskas jayan ti anak ko. Tano ni Albert ti makagapo. Diyak amo ti saritaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At dani mga. Naggapuan na nga ta. Paliwag lang. Jack pa ibagbagat may papaniti na sa ukanyak ni Nana si Mang. Numadlaw ko sa bali ti Jarna. Kaya't nilay ka ti pagpupudutan na. Makibiyang ako. Nangam na saan, Jack kung dakdakamatan. Marigatan. Amangan na sa bali pa iti pangipapanan na. Nabilang ta siya ti mangirwangan iti amin. Adaytan ni Mama. Sumuray ka diti balay. Agpaliiwak lang. Nana si Mang, anya ka kadi. Apay ang kasta ti jar mo. Laika. Apay ay amadandanagan ka. Anya ay ti parikot. Di mo kunaan, adi ka madanagan iti posible ang mapasamak. Naibagakon kada kayo, Nana. Nakasagana akon iti anyaman ang mapasama. Anya? No bilang ta, siyak tagla kami ti amin. Anya nga ron. Nalabi ta talaga kasta ti kay mo dingak dito'y lubong. Laika. Maaklon ko aguraan nak ni Senyora. Akabilan nak. Basta saan nakla ko maapapanawan. Day talaan ng dikid-kid dawak, Nana. Ay, oo na yan. Anyan ti kasta pa nagsasao. Di mo man la ibat tiyan met iti uray basit la akaasi tabagim. Nairuamak iti rigat, Nana. Nairuamak ang mapabainan. Iso nga awan anyaman na kanyak. Ti importante, saan da ko maapapanawan. Tapno adda ta trabaho, kat adda pagsweldwa. Sabi no tinaggapo ang iha. Nagsarak kami kini Tita Caridad, Paman.
Kasta ka di. Apay. Hindi pa pamat. Girls talk, of course. Hindi ko na kaya tiyo amamon tinagsaritaan mi. Pasensya ka, diha. Kasla maikawa ak nga miniti pa nagsarak yo. Nabayagan na saan kayo ang nagbanding ka ni Caridad. Wan nga rod, papa. Amumat yan. Agpada kami ama kunikom. Sabagay. Papa, inak payag sukat ha. Panawan ka pa'y dito eh. Sige lang, iha. Mayat mati aura ti anak ko. Kaya ta sawan day ta. Awan palikot na. Nagbidutak nga tayo ti atap ko. Nga danadagsen na pagdaldalanan ni Misty. Kuno, siyak tayan ti kambali. Omangan mat no gapo iti nalaos apan ang protektar ko iti anak ko. Iso akong formila ditan ti mapampanunot ko. Dahil na si kaso ni Amado. Iso siguro at di pa ila nakasubli. Simang. Senyora, Ngampatyak nga agawid dahi di amangan dito balaya. Iso nga gisagana kayo iti makan. matungpal, senyora. Aguray ka man, Simang. Anya ti mapaspasa makan ka? Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyora? Sa bali ti jar mo. Kasla madandanagan ka? Abay, ada ka di parikot? Ha? Simang, ada ka di parikot mo? Awan mat, senyora. Awan. Apay nga roda kas ti jar mo? Kasla madandanagan ka, di mo matamo no anya ti rason. Senyora. Saan daklatan nga ikaskaso? Saan mo't amabali na baybayan ka, Simang? Ngamin na, ang mga noan yaman ti mapasamakan ka. Si kamat ngamin, nana Simang, ang nalaunay ay ati pagdandanagam. Nana? Sa bali ngamin tininamnamak ang mapasamak. Impagarup ko, noan niya ti aramidan na kan ka, apaman asum ang pat. Awan mo ti madi nga inaramid na kanyak. Di nakman la pinakitaan iti madi. Saan aya? Mas daawak nga rod. Ala ni Nana Simang. Nakaskas daw ka di ti kasjay? Tigayat ko asawan. Saan man langan aday jay ti pagsaritaan ta, Laika? Kasayaatan, Nana. Ngamin, ang mga noon niya pa'y di mapasamak kada kayo. Kasayaatan nan asaan ang maamon ni papatiyag paisor. Diyak kaya't ang mairamraman kit din ngagparikot kanyak ti amak. Nasaysayaaten asyak laang ti agbaklay iti anyaman apagdaldalanak ita. Iti kasna, saan ang maalarma ni papa? Ti awanan ba ini nga alpay? Agasan, ta isupayan amis mo tinangibaga kinig tita Caridad iti amin. Nadyak na at tanan ti amin. Amang anuan niya pa'y tinapasamag. Kasayaatan ng tikas dyan ngay naramit ko. Kampay idi. Inaklon ko kini tita Caridad abasol ko ti amin. Nariknak itay nga da kanyak ti simpatyan. Narikat no ipilit ko nga awan ti basol ko. Tadyak matamo noan niya ti ibagbaga ni Albert kanikwana. Madiday jay anak pasama ka. Mainay na yun kit din day jay amot tsatsang agbalin aparikot ko. Jak itulog. Naskan ang makapanunutang iti kasayaatan nga aramitak. Tapno saan ko apagparikutan day jay alay ka.
Amangan numabisin ka asimmangpet, Amado. Kaya't mo taag paisagana ak iti makan? Sana ka mabisin, Caridad. Ha, Ni Albert, ada iti silad na. kasta ka di. Kaya't mo taayabak. Sanan, madamdaman tulangan. Amado, ada ka di parikot. Awan mo't kiti. Epekto la siguro ti panangurnos ko iti parikot iti negosyo da ito'y amarikrik na kita. Kasta ka di. Alang marud, inkapay agina na. Sige, agyaman na, Caridad. Kasayatan iti kastoy. Diyak pailay bagbagay ti ure asino ti amin. Lapdak mo tiriknak nagpungtot. Ikagumag nga laan iti nasaya at asaritaan ti amin. Diyak pa'y mat kumprontaan ni Albert. Nga iso ti puun ti amin dagitoy. Nasaya tay may kadagos nitoy. Amok ang napatag ti ibagayo, sir. Saan da kasarakan dito eh? Nasaan ang napatag ti gagarayo? Sir, ada ka di parikot? Panagkunak kat bidot ti atap ko. Ha? Panagkunak kat siyaklatag pampanunot iti madi. Sir, saan kayo amawatan? Anya ti kayat yung asawan? Nakitak mo tamayat ti jar ni Misty tay simbang pa ti jabalay. Kalpasan ti panagsinarak da ka ni Caridad. Ha? Iswa sinarak ka. Takayat ko nga ibilin nga agtanang kabasit iti ipaparamid ko. An nadamdag iti garaw mo. Tapno saan amakadlaw ni Misty. Di mo ko na madanagan kapailangan, Nana si Ma. Albert Barok. Awan mo tinadlaw ko ang madiadyar ni Mama. Panagkunat. Bidot ti atap yun. Kabisado yun ni Mama. No, dakagura na. Ipadlaw na. Di na makontrol ti pungtot na. Ngamitin nakita ka jar na itay. Masigurado nga wanti sa bala panggap na. Di nakagura ni Laika akas iti atap yun. Ay na Albert, pasensya ka lakuman. Pasensyaan nak. Amumatan. Kasla anak ko ni Laika. Kayat kumat a protektaran. Si kala ang tinapanunot ko ang mga sakit kan kwa na, no bilang takapungtot ni Senyora. Maawatan ka, Nana. Yun may sa? Mamunak mo ten. Noam mo kabidot. Diyak mo titulo. Ngam na talaga nagbasol ti may sa atao. Saan kumot ngay sakit Apolos? Nagkapuan pa pa? Adala sinarak ko, iha. Asino? Ti may satal kakatao may papan kadagiti negosyo. Adda ka di pa'y sabali atal kanyo? Malaksid kini Tito Amado? Si kaamot, iha. Business partner ko ni Amado. Sabali mo't jetal kakatao. Nidan? Sigakit di mat. Apay ay anasken nga mo no asino ti sinarak ko, iha. Anya nga iti mo. Amangan no adda ilimlimad mo kanya, papa. Sika talaga. Sana ka mabalin nga gilimad ken ka, iha. Anya kumaga po nga ramidag da ita. Talaga nga awan ti rason. Talaga, mat. Iso di ka di madanagan. Adala kinasarita ka tao may papaan iti negosyo. Nalabit amas daaw ka, Simang. Senyora, nalabit nga agdamdamag ka iti bakim. Apay nga taasaan a kinumprontar ni Senyora ni Laika. Kunkunam siguro. Saan, Senyora? Apay ko maasaludsudak iti bagik dayta.
Oh. Nakasarita ko ni Misty. Senyora, inaklon na kanya kabasol na ti amin. Naibawing tipodot ti ulo na kanilay ka. Idiin may dito'y balay. Anya? Nagkidaw kanya kiti pamakawan. Mababain ka noonay itinapasamag. Day tati rason, no apay ajak matan kagura nilay ka. Agkakanap ti mapanpanunot ko. Jak amo na niya ti rumbang nga unag nga ramiden. Ay, saan arumbang ti kastoy amarikrik-nak? Ngam, jak mo't malap... Ha? Ni Misty. Sungbatak nga ta. Ay, amangan nadamailawan ko nga isawang kinkwana. Iso akasayatan no jak langan sungsungbatan. Nakainan na kakadimat laang, amado. Wen, nairidop ko. Iso na kayo nanaak. Nasaya at nukasta. Naunag ti sinaay mo Adda ka di parikot? Jak amo naman ko na aparikot na ito'y. Ha? May papanitian niya? Ni Albert. Apay ni Albert. Adda ka di dakas na napasamakan ko, ana? Awan, amado. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Ako naklakit din no at dadakas na napasamakan ko, ana. Agam, apay ngamin. Anya ti may papankin ni Albert. Tsaka mo, ngam sabali ngamin ti madmadlaw ko. Ha? Mabalin ka di. Diretsaan na kuman. Di nakaramidan ang mamugto. Jak magustuhan ti panagsiningad da Albert kan Laika. Apay ni Albert. Adda ka ditakas na napasamakan ko, ana? Awan, amado. Sana kasta ti kayat ko asawan. Oh, kung naklakit din mo datakas na napasamakan ko, ana. Agam, apay ngamin aya, karidad. Anya ti may papankin ni Albert. Jakam mo, ngam sabali ngamin ti madmadlaw ko. Ha? Mabalin ka di. Diretsaan na kuman. Di nakaramidan ang mamugto. Jak magustuhan ti panagsiningad da Albert kan Laika, ababaonan tayo. Karidad. Amang anuan yan tukit di ti mapasamak? Karidad. Apay ka di akumpormila ti pagparparikutam. Di ka kadi maalarma? Panunutom langan. Idi damo, kaya't natulungan nga agadal. Itay nabiit, adadi da nagkinaawatan ka ni Misty, gapo ka nilay ka. Anya? Adadi da nagkinaawatan ki ni Misty, kunam? Wan! Mabalin ka di nga ilawlawag mo. No anya tinapasamak? Dumngag ka. Ibagakkan ka ti amin. Ibagakmatkan ka. No anya tinagsaritaan mi kan ni Misty. Apay asaan asinumpatan ni danti awak ko. Itay pailaang agriring ti cellphone na. Ngam di naman sungsungbatan. Makapasuron. Sabay kaya't ko kumaamaamuan. Iha. Ha? Papa, sigamat kayam. Apay ka di? Sino ti awagam? Nidan, Papa. Ngam di naman sungsungbatan ti awag ko. Disin sa ngamin. Apay. Anya ti ibagam kanidan. Ala ni Papa. Masapol ka di nga amin akasarita kat maamuam no anya ti ibaga?
Ay na, iha, at pasensya ka lakuman. Nalabit na irwamak lang amin amang saludsod iti amin kan ka. Isu akas tuya. Sika, Papa. Agbalbalin kan at chismoso. San mat iha? Sika talaga. Saan ka mat siguro na madanagan ita? Takas di gayam timbagakan ka ni Senyora Caridad na nasimang. Jakla ni namna mga aklunan ni Senyorita Misty tibidot na. Kasla nakaskas daaw. Ala ni Nana Simang, agdwa-dwa pa'y laang. Inaklon na nga rudan. Saan ka di? Ay, jak mo, Laika. Husto ko man, Nana. Lipatan yung timay papaniti dayta. Tinapatag kat saanan adim makkel ti amin. Nangruna kat, inaklon gayam ni Senyorita Mistika ni Senyora abasol na. Nagpupudutan naklaang. Saan latta arumbang? Husto, Nana. Lipatan yung tinapasama. Nangruna kat saan kun amarikrik na ti panagdisso ti dakulap na iti pingping ko. Amom Caridad, di ka maawatan. Imbagam kanya ka madanagan ka. Gapo iti panagsiningad ita da Albert ken Laika. Ngam di mo mat kaya takasaritak di anak mo. Amado. Baybayan na ka makisarita ken ni Albert. Tapno malawlawagan ti amin. Ikarimpay nga umuna kanya, kasaan kayo nga agsubang? Caridad, napalabasan dagiti gundaway akanayon kaming agsubang. Panagkita kat sana nakas itisigod ni Albert. Abasit la maibagakan kwa na, sintiran na laadagos. Ay. Isuadi naklapdan. Sana maurnos ti amin, no si kamot mismo ti agbalin atubang, iti panangurnos ko iti rumswa, aparikot. Malaman iha, apa rumor ka pailang? Sa dino ti papanan. Papa, di na ka di pagdanagan. Adda akon iti husto nga edad. Kabailak ka sa lakniban ti bagit. Nagraira dagiti managdakdakas ita iha. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Papa, please. Di na kumamot ng tratuan akas laubing. Adda nakam ko. Amukon nga anadan ti bagit. Ay. Kan may isa, adda lamapan ko gatangan ijay mall. Inton kwa, nagbartag ka manan. Nabartag kan tuman nga agawidan. Ikarik asaan, Papa? Sigurado ka? Katuan, awan matirason tapno agbartag ka? Kas itinakon-akon. Nagrelax kami laang kinidan idi kalman. Naira na laan nakaadok ti iminom. Ngam di ka agdanag, Papa. Awan plano kung nga aginom kita. Kasla ada parikot ni Senyora Caridad. Nadlaw kumat nga roday tabalasang ko. Saan ang makaid na? Kasla madandanagan. Apay nga tanan na. Jakam mo, Laika. Tinasayaat, agpaliiw talaang. Ngam uray anya ti mapaspasamak. Saan ta ang makibiyang? Narigatan ti mairamraman no bilang. Uwan, Nana. Ala, umay ka ditoy. Amangan numadlaw na tapay amang palpaliw kan kwa na. Narigatan. Albert iho, amumat. Manmanwa kasarita ka. Tapat check nga mumon ti aramidem. Nang rona no may papaniti negosyo. Papa. At dala may saba nagakayat ko alawagan. Tapno sumardeng metten ti anyaman na pampanunutan ni mamam. Ni mama? Wan, iho. Isu nga minti sana makaidnakat. May papanitan niya dayta, Papa. May papan,
kinilay ka. Amkan ni mamam nga mga no sa dino ti pagtungpalan ti kinasingedyo atwa. Papa, dakas ka din na makisilningid tayo ti babaunin. Iho? Sana rin ba nga tratuan tayo sa bali dagiti agpapaay kada tayo? Saan ka di? Kung baglatratuan tayo idaakamang ti pamilya tayo. Iho, babaunan nilay ka. Saan ka di babaunan mat ni Nana si Mang, Papa? Ha? Ngam apay asaan dakmat a pinaritan ang nakisilningid kintuana. Kinapod nuna. Amuyo kasla maikaduan nga inatitrato ka ni Nana si Mang. Ngam awan mo tinangig ko kada kayo. Isasaan niyo kumakikan ito sa bali kay Papa nanti makikita yun. Ararami daglan ti rumbang Papa. Sapay la kuma, tamaawatan da. Asino nga taday ta? Imposible mat ati landlord ko. Kat imawag itayan. Ano bigat na lakanon nga alaan ti abang ko dito apartment? Ay, amangan no nagbaliw man ti panunot na. Amangan no masapol naman ti kwarta. Mabit lang! Hi, Dan. Ha? Misty? Apay akas ka ti panangkitam kanya. Di na ka di pastrakan? Oh my God. Sige, sumra ka. Thank you. Apay nga may ka dito yung apartment ko. Apay, di mo kaya? Ha? Ani, saan nga itikas ta? Ngam kilada ito eh. Anya ti masabol mo? Talagan sa nga da parikot, Nana si Mang. Saan anang rabi dagiti amo ta? Laika. Anya nga tati mapaspasama kadakwada. Ay, tsak amo. Narigat ti agpugpugto. Nana? Ti importante, ar-aramiden ta ti trabaho ta. Saan arumbang abaybayan ta? Tamangan no data ti pakaibaw ingan ti anyaman na pungtot da. Matungpal, Nana si Mang. Alan, tulungan kan amang idalimanag kadagiti saan anak ko ti amakan. Nakalpasan na, aginanatamutten. Rabiin, Misty. Amangan mo madanagan ni Papam. Si Kamat. Kayat mo nga gawid akon? Misty. Saan tamot anak kainom? Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Imbagak matan. Kayat ko laang palabas iti oras dito'y ayan mo. Pampanunutok lang amin ni Papa mo. Don't worry. Nagpakadag itinasayaat ka ni Papa. Kat pa nga asim, Dan. Di mo i-report kan kwa na nga daak dito'y. Ha? Sapay lang ko matatong palan na, Dan. Aging ka dita. Tipay la pa nagsarita mi kini Albert ti pampanunutem. Kasla ngamin siyak ti mababain ita kan ni Albert. Imbagak met ngaminan kan ka. Sa balin ni Albert. Nadiskarte di anak ta. Amunan ti aramidan na. Ay, talaga ang nagdaras ti panagbalyo ti panawan, amado. Anya ti kayat mo asawan? Naalumanay kamot itan nga agsasao no maipapan ka ni Albert. Saan akas idi akapungtot mo amin nga aramid na. Imbagak meten. Nasken nga agtalagtakan ko na. Taging ka akong kontraan ta. Nakarkarumat a kontraan na ti kayat ta. Amado. Kan may isa. Naumag meten na kanayon ang makisubangkan ko na. Awan ti pagmamahayan ti saritaan mi, no kanayon kami nga kinontra. Iso ata nga siyak ti adda makapagpanunot. Siyak nga rod ti makaawat. Iti kasta, awan ti rumswa aparikot.
No kasta, nakapanawon dita apartment mo. Uwan, sir. Ngang pangaasiyo. Di yun ako mandakdakamaton kin ko na. Ngayon nyawag ko kada kayo ti may na dito eh. Dan, Madlo ko ngamin kat. Agat atapan ni Misty, sir. Nakuna na ngamin itay kanya. Ajak ka no i-report kada kayo. Tikada na dito'y balay. sige, di kagdanag. Matungpal tikid daw mo, Dan. Agyaman ak, sir. Kastapay nga ron. Bye. Bye! Nung nagtaod la ko may tibak ng apamilya ni Dan. Isula ko man ti... Tagaman yan. Tabanin mirawat matlang amin. Isula si Maya ti panagbiag na. Taga po kada kami ti anak ko. Diyak mo't kayat ako na endag iti makamamo kada kami. Anang panday kami laeng iti mga sawa ka ni Misty. Kababay, tigas na. Si Ma'am, magusto aktipan na kataripato na giti mulak nga orkidya diti hardin. Nagpipintas, Dan. Ay na, senyora. Saan ang mabaybay-an dagita? Kan talaga analaing nga agtaripato iti mulan nilay ka. Ha, wen senyora, nilay ka timang tartaripato kadakwada. Bilibak nga rod kan kwa na. Iti kasjay nga edad na, amunan ti araramidan na. Ay, senyora, adda ka din na ibagak, adi yung nagustuhan? Awan nakit di, si Mang. Apay nga rod, akan laat ang nagbaliw ti dyaryo, senyora. Awan ko nakmat. O sige, panawan kan dito. Nadano sa akong tilugan da Senyora Caridad kan Senyorito Albert. Dahil tilaan ng lugan ni Senyor Amado ti Saantay. Inaldawan na kasi ti trabaho. Isa na erwama kon. Kat, magustuhan da mo. Laika, isardag mo pala dayta. Senyor? Medyo nabayag kamatan nga papaay kada kami. Saan ka di? Wen, senyor. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ha? Apa niya ta? Anya ti baga kanyak ni senyor? Itaman paya kaya't nakakasarita. Itilasud ti kabayag kundi ti balayda kas babaunan. Italaan nga kasla... Laika! Umayan, senyor! Mapanaklatan. Ang mga nung makaungot kanyak ti amo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rumuarak, mama. Papanam, iho? Adala si Gaswal. Agsublak mo't ladagos. Sige, sigati makaamo. Katagandat ka, Agyaman ak, mama. Inakon. Agyaman ka. Saan ang nagbaliw kanyak ti anak ko? Dayjayan yan, Bert. Somre kakit din di tabalay. Napudutan ti darang ti init. Amok anasingatken ka ti anak ko. Husto ka di. Ha? Senyor? No napintas man ti trato mikan ka. Dayta ket gapo tagpapaay ka kada kami. Nalawag ka di. Maawata, senyor. No anya manatulong ti maipaay mikan ka. Ti maipaay ni Albert nga anak ko.
pasat amin dayjay ti panang paduras na kadagiti negosyo mi. Ket awan ti sabali akay papanan na. Naawatam. Uwan, senyor. Nasaya ta saan ka matgayam ako ng akasarsarita. Senyor, No kasarsarita ka, kumita ka kanya. Saan ka nakadumog akasta? pasensya kayo, senyor. Ha? Ada ka di pa'y ibagayo kanya, senyor Amado? Kwa. Awanin. Sige. Panawan ako dito eh. Sige, senyor. Italaan naming mingak iti husto ti rupa ni Laika. Kasla nakitkita kon. Iso na lang tadyak mat malagip no sa dino. Nagamam mo kami ngatan. Ha? Oh, di na ka di pastor kan? Dan. Umay ka. Dumanon ka, Albert. Agyaman ha. Agtugaw ka. Pasensya ka dito yung apartment ko. Medyo nagulo. Tasaan pa yung imay ti paradalos. Awan na nyaman na, Dan. Nairuwa makunggan ka. Sigod mo to na dumay dayo akiti dagos mo. Saan ka di? Malagip mo dagad adal tapay lang. Nakipag naidak pa iti sigod na pagdagdagusan. Albert. Dan. Sipod nagpermanente ka iti trabaho. Saan ka niya nistorbo? Tadya kay tagbali na lapod ka dagiti arapap mo. Isaw na lang ta kaili kung mati makibanding kan ka, Pards. Albert. Maipapan ka dagiti imbagakin ka. Idi napanak idi palayo. Sapay ako mata. Dan. Anya ka dagiti ti pagbain na mita kanya? Ti panang sider ko kin ka. Maipapan ka ni Misty. Lipato mo day jay. Kat dahi ti tandaanan. Agayam ta. Suportado kayo ti panagayat mo kan kuana. No kayat mo. Sakpet agbali na rang tayo. Uy, loko. Saan? Di na mo tiriknak. Si kalaang tinang ibagaak. Iso pa nga asin. Di mo dakdakamatin kin kuana. Taamangan no madadaal ti kinasingid mi. Adda ka di parikot, Amado? Awan, karidad. Itay pa'y lang amin na palpaliwan ka. Naunag ti pampanunutam. Ay, jakla malipatan ti panagsarita mi kinilay ka. Kinasaritam gayang man. Wen, pinarupa akon. Nasaya at matno kasta. Napanunot ko ngamin. Ano saan ko amalukoy ni Albert amang liklikan ko na. Iso na mismo ti kasarita. Kat, anya timbagana. Natulnog mo ta kasarsarita. Nalaka makaawat. Amado. Kat namnamag ang naawatan na ti amin ang nagsaritaan mi. Kaya't mo ti sumurot kanya kiji kapilya, iha. Masadutak, Papa. Da kayo latan. Kaya't ko da ginana. Tani, trabaho man ni di opisina inton bigat. Di mo ngamin paregatan ti bagin. Addan ni Dan ang mga sikaso ti amin. Papa, intalak mo kanyak da ang negosyo. Naskan nga rod asyang a personal ti mga sikaso. Saan ka di? Iha. Pudno akabisado ni Dan ti amin? Ngam sa balilat tamat no siyak amis mo ti mga sikaso. Iti kasta, amok na niya ti mapaspasama. Sa bagay,
Alangaron. Siyaklatan ti rumwa. Iti kasta adjar mo. Amuklatan. Adalakit din nakasairam, Laika. Nana, Anya ka di tinapasamak. Amangan no kayat mo nga ibaga kanya. awan nana. Saan daklatan ngay kaskaso? Mabalin ka di mo't aya. Ken maysa, kayat ko amaamuan no apay akastati jar mo. Kwa? Madilang amin tirik na. Iso akas to yakas lag sa sadutak. Anya? Nan, dapadapan ka man. Saan ka mat anabara? Tapno aggurigor ka kunak kuma. Nana? Amangan nyakit di mo't mapaspasamak ka. Tinasayaat, ingka pa'y aginana. Sana bale, tawan mo tinadagsan at trabaho. Kabailak nga aramidan, dagiti trabaho dito. Nagsubli nga ta ni Albert. Adda nga ta nalipatan ng imbaga kanya. Mabit lang. Ha? Sir Fausto? Siya nga ron. Adda na patag apagsaritaan ta. Nawatam ka di amin nga imbagakan ka, Dan? Wan, sir. Nasayat no kasta. Diyak kayat ti dagulit akasarsarita. Amo yung mit asa anak akasta, sir. Sa bagay, naskanlat ta apalagipan ka. Amangan ngamin na makalipat ka. Ha? Di mo liplipatan noan niya kakada kami nga gama. Amangan kit din na nalipatan mo ti limitasyon mo. Sir Fausto? Diyak kayat alumabas ka iti limitasyon, Dan. Ngamin, si kantumot laeng ti kaasi. Patya kamadmadlaw mo ti kinasingad dalay ka kan Albert. Saan ka di, Simang? Senyor. Amangan no si ka matamis mo ti mangkung konsinti kadakwada. Amumat nga ginggat mabalin. Diyak kaya ta makisiningad ni Albert iti nababaak klase ti tao. O na yan, senyor. Nababaka di ti panagkita yung itikas kada kami kan nilay ka. Simang, di mo iraman ti bagim. Tamo masaan ka karaman iti dakdakamater. Angam, babaunan dakmatlaang ditoy, senyor. Pudno, ngam saan ka akas kinilay ka. Iso asabali ka nga rod. Kat da ito'y tilaglagi pem. Iti ka nito amaamuak. Anya, senyor. Awan. Sige. Panawan kan dito eh. Basta di mo liplipatan, dagiti imbagakan ka. Apay nga itala ang asong batam ti cellphone mo, Dan. Pasensya kan, misti. Among man. Domingo ita. Ado na gitar aramida. Oh, apay. Ada ka di parikot? Awan mat kat di. Iso na lang ang tamasikuranak dito'y balay. Ha? Rimwar ngamin ni Papa. Masadutak mat arumwar. Kaya't ko ti agtali na idlaang dito'y. Nga masikuranak. Di mo ko na ngawisan na kita. Makaumay ka di? Misti, nakababayin ka ni Sir Fausto. Amangan man niyang tupet ti kunain na, lumasangkatan na kita. Anya kumangay ti kunaan ni Papa. Yak kayat nga agatap kanyak ni Papa. Nagadukit din nga amom. Umay kan. Nalakan tulaan arasunan no bilang agdamag ni Papa. No api nga da ka ditoy. Anyan to ti ibagam, no bilang. Nagsimple. Ibaga nga da pagsarsaritaan tamay papan iti negosyo.
Unak man no maditirik nam balasang ko. Apay nga da ka matan dito eh. Jak na iro mga awan Tiar Aramida, nana si ma'am. Laika? Kan maysa. Amang ano dumlaw dagiti amo ta. Lumakita dakda kayo lang dagtrabaho. Kabailakon nga irasonan dayta. Nana. Amangan numan ano ka pa'y, no ipilit mo latati kayat mo. Ay, saan, Nana? Di ka agdanag. Kabailakon ti bagi. Nadlaw mo mat siguro. Sana matagtaga rin nilay ka. Wanya rod. Sigurado apang panunutan na dagitim bagakan ko na. Tapaya nagsanay ka. Jak ambo. Yung kaslaaddag parparik na kanya. Nga niya. Jak maawatan ti bagig. Ay na, adday ta kamanan. Ibagbagaklaan kan ka, amado. Punasan man wanyaman day ta. Tinapatag ita. Ket no kasano amaluko ita ni Albert nga anak ta. Tapno umanugoten ititulagan mi kini Panyero Fausto. Madupay dagiti ba naganaskat nga Aramida? Iso pa nagkuna. Rumbang lang nga si kaswakitan. Nagdiretso ako ni resort. Total nasa papaymet. Diya ko niyawag ka ni Amado. Nubilang tamamuan na. Ibagak tulatan akayat ko nagpalpaliwa. Iso na panak iti resort. Amangan na agatap kanyak ni Amado. Gamitian niya kumaga po. Apay humapagatapan nak nubilang. Awan matidakas nga Ramida ka resort. Wano, yawag kulangan kan kuha na ti papan ko ijay. Ay, kasayatan no ibagaklatan. Tapno awan to tirumswa aparikon. Apay ay akas tangkadan. Di ka makaid na. Adda ka di parikon? Awan, Misty. Sigurado ka? Patsin ako, ma. Ni, apay nga agisam ka. Uray asino, makaisam iti kasta langam ita. Kaslakit din mabutbutan ka. Ngam saan man? Misty? Amom dan? Sabali ka ita. Nagnaglaw launay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kaslada mapaspasamakan ka, adi mo kaya't ngay baga kanya. Ha? Wano? Agoray ka man dan. Misty? Ibagam laangan kanyak tagpaiso. Diyak kaya't nga agilimad ka. Misty, di ka maawatan. Anya ka di ti kayat mo asawan? Itikas na atig-tignay mo. Kasla agayat ka kanya. Ha? Ibagam man kanyak tagpaiso. Ay, malagip ko gayam, Misty. Adda mapan asa nga ili iji apartment ko. Nasken apumanaw akon. Ha? Pasensya ka la ko man. Ngam nasken nga agawid akon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadnadlaw na si ma'am. Sa bali ti Jarnilay ka. Nakalidliday. Anya ka diti mapaspasamak kan ko ana. Dinamag kumatan kan kuha na dayta. Kunana amadi ka no tiriklana. Iso nga imbagak kan kuha na nga aginana. Ang aday ta. Agtrab-trabaho manan. Masikuran ka no nga awan ti aramidan na. Anya? Nana, amang na anya ti mapasamak kan ko ana. Dayta nga rod ti ibagbagak. Ang natangkan mo ti ulo na. Kasarita, sana mabalintar aramidan mo.
Napaanan ni Albert. Barang no iso tidanggan ni Laika. Di nakpagdanagan, Senyorito Albert. Awan anyaman na daytoy. Laika, ada ka di parikot? Datalawin tagsarsarita ita. Pangaasim, Senyorito. Ang mga nung makita datang agsarsarita. Anya? Diyak kaya ako na ang dagon gundawayak ti kinasimpot mo kanyak. Diyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Taamumot nga dayor urnungak. Apay akas na tibagbagang? Ada ka di napasama ka dyak mo? Awan. Pangaasim, Senyorito. Naskan amay ring Pasko dagiti trabaho. Adda ka di parikot, iho? Ibagayo man kanyak tagpaiso, mama. Inungtan nyo ka din ni Laika. Gapoy timbagak kada kayo nga inaramid kan kuwana ni Misty. Saan? Mama, pang naasi yo. Kaya't kung ibagayo kanyak tagpaiso. Agpaiso ti ibagbagak, Albert. Apay nga minaya. Apay akasta ti damdamagam kayak. Kas lang amin, liklik-likan nak ni Laika. Ha? Awad ti karbagad day jay abbabaunan namang liklikan ka. Anya ti kayat na? Di nakapagserbian? Ha? Saan ang mabalinday to eh? Paiman? Mama, pangasin. Naanyaman di pampanunutom nga ramidan. Saan ko man? Albert. Saan tayo apadakilin day ti aparikot? Kan may sana rumbang nga ibilang aparikot day to eh. Iso di kay kumamat agpungtot. Talaga business-minded ni Amado. Sigun iti panagsalsaludsod ko kadagiti adda dito'y resort. Nang runa ti talken mi dito'y. Kastalauna iti panangbilin na kadakwada idi imay da dito'y kanikaridad. Imbaglakit din tayo nawagak sakbay ngay maya. Diyak kaya't nga dakit din sa bali ang mapasamak iti nagbatan mi. Agkasosyo kami iti negosyo. Ket sana rumbang nga darom so adi mi pagkinaawatan. Ta sigurado ang madadaal tinapintas at haray ti amin ang negosyo mi. Agsagana akong tagawid akon. Diyak kaya't ti maabutan ti rabi iti biyahe. Mas daaw ni Albert, iti panakilangan mo kankwa na ita. Balasang ko. Nana. Anya nga min talaga ti parikot. Ibakam kanya, tapno ammo. Laika, no talaga nga ibilbilang nak akas pudno nga inam. Saan ka nga agilimod? Kinasarita dakdag iti amot ha, Nana. Liklikak ka ni Albert. Aniya? Day tatiak pa iso. Diyak kay ti makabasol. Iso atong palak nga ti bilin da kanyak. Oh, anyan? Kastagayam tinapasamak. Di nakmat siguro mapabasol. Saan ka di, Nan? Talaga asaan? Maawatan ka? Agyaman at no kasta. Ulitin. Diyak kaya ti makabasol. Isong agtong palak nga rod iti bili. Maagak. Maaga. Nagpintas ko man agundaway dayjay. Tapno na ipudnok tirik na kanimis ni. Ngamjak na aramid. Nadnadlaw ka dila unayin ititignay ko. Nga agayatak kanimis ni. An nadak titignay ko. Tapno di nak mabisto ti konak. Ngam nakla atak iti sinaludsod na kanyak. Itay agkadwa kami. Dinirit sanak. Kadyak pulos nakasumbat.
Anyamatan. Kaslaki din mapainak nagpakita kinkwana. Amangan na niya ti panunutin na. Gapo iti kula at apan nagpakadak kinkwana. Amangan na maikanan iti mansa ti kinasingad ni. Panagkunak kat apektado unay ni Albert. Gapo iti panakisarita takkan ni Laika. Ngam iso ti rumbeng, saan ka di? Iso ti kayat mo. Ngam apa nga itakat kasto ti bagbagam. Jak ngamin kayat nga adda ti sana nasaya at mapasamak ka ni Albert. Iso lang ti pampanunutak. Karidad, pagsayaatan ni Albert ti pampanunutan ta. Iso ngawan ti rumbeng nga pagdanagam. Amado. Agtalag ka kanyak. Husto lang ti inaramid ta. Agtalakakan ka, Amado. Nasayat no kasta, Karidad. Katagyaman ak. Ammo ka nasaya ti pagtungpalan ti inaramid ta. Nagkapo kagayam iti resort. Iso anarabian ka nagawid, papa. At ang kami dinaramid ko ijay, iha. Dinakman laing kuyo. Pasensya kan. Kilat lang ti ipapan ko ijay. Kasta ka di? Saan kan sa rimrimwan? Sana nagbalik ti pan nakaiparada ti kotse medyo garahe. Saan, papa? Masadutak ngamin. Ngam pinaumay ko dito initan itay bigat. Masiguranak ngamin. Anya? Iso na lang, tadimat lang nagbayag. Adda ka nung ngamin naskan nga aramidan na. Kasta gaya. Kumusta di resort, papa? Okay, iha. Awan ti parikot. Ado ti turista mapmapan. Iso adak kilakanayon ti mapaspas trek na. Talaga asaan ang mapunas iti isip ko. Ti amin ang naisawang kanyak ni Miss Ni. Nauna anak iti bain isa. Ha? Ni Sir Fausto. Sungbatak nga ta. Ay, narigat mo't no jak sungbatan. Amang ano napatag ti baga na kanyak. Nabartag ka di, Dan? Pasensya kayon, sir. Nakainumat. Amumat nga da trabaho inton bigat, saan ka di? Di mo ko na nalunlunisam ti sumrag na hangover. Saan, sir? Basit lang may tinainom ko. Sigurado ka? Buwan, sir. Nakaawag kayo mat, sir. Ata ka di masapol yun? Dengga man na yung bag, ti ibagakan ka. Kayat kong ipatungpal mo adagos. Nasayatan na karing kapailaeng, si Man. Senyor. Kaya't ka makasarita, may papankinilay ka. Apay, senyor. Apay nilay ka. Binilin ko nga daywan na ni Albert. Sir, kasanon no adda ibilin ni senyorito kankwana? Saan mo ta mabalin adi na asitgan ni senyorito? Isu nga ro da kasarita ka ita. Ibilin ko asikalangan ti mga sikaso kini Albert. Senyor? Kasta ti kayat ko ang mapasamak. Kat dayta kuma ti matungpal. May patungpal kong ti imbilin kanyak ni Don Fausto. Talaga asinapak ti simrat. Tapno maaramid ko ti bilin na. Good morning, Ken. Ha? Good morning, Ma'am Misty. Come on, Dan. Anya, Ma'am. Good morning, Misty. Kasta, Awan gayam, dagitinas ka na pirma, Isarunomon iji opisina, ha? Sige, matungpal. Anyan. Jak maawatan ti Riknak. Agnervyosak maten. Ay, saan amabalin ti kastoy? Labanak da ito'y amarik Riknak. Saan arumbang apaapiktaran iti napasamak iti kalman.
Jak amo no husto ti amin si Mang. Ngamnas ka na tong palat ti kayat ni Amado. Saan apan nakibiyang, senyora? Ang mga no saan ba't ang magustuhan ni Senyorito Albert? Ti kayat yu ang mapasama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kinapudno na. Dinamag na kanyak no apay akas jay alikliklikan ni Laika. Ang kinunaklatan ama ditirik na ni Laika. Kasta ka di. Huwan, senyora. Kat amkag nga amangan no anyakit di ti mapasamak. Saan mo't siguro si Mang? Basta no anya ti bilin ni Amado, isukuma ti masurot. Nasiputak ti panangkit-kita kanyak da senyora, kanana si Ma. Bayat ti panagsarsarita da. Kaya ta sa hunday jay asyak ti pagsarsaritaan da. Anya ta ti mapaspasamak. At da nga basol ko. Tungtong palog mo ti bilin da kanyak. Laika? Nana, ada ka di ibilin nyo kanyak? Awan. Ngam kayat ko nga ibaga adi ka unay. Amang hanuan niya mo ti mapasamak kan ka. Nadalo sa amon ti balay. Aginanakamot balasang ko. Masikuranak namin nga awan tiar aramida, Nana. Amuyo mat dayta. Wen, amok. Agam saan arumbang nga abuswam ti bagim. Narigat ti agsakit, balasang ko. Napatagsakit di ti masapol mo, iha. Takayat mo pa'y apribado ti panagsarita ta. Talaga, Papa? Anya day ta? Papaya di mo pa'y laing bagay di balay. Ito lang amin anak kaikadang. Kapampanunod ko lang ang itibaga kada kayo. Kalpasan na, nagikadang adakos. Anya nga min day ta aya? Papa, amo yung mat ajak kaya ti mapapaay. Iso asapay lakuma, tapat ganyo ikidawat. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.